reka twongere tubasuhuze mwe muri mu bice bitandukanye by'igihugu ariko kandi n'abari hanze y'u Rwanda. Twizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru atandukanye. Turaza kugaruka ku musore Robertinho yakomeje kugenda yishimira, akaba ari umusore waje gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Turaza kureba ibikubiye mu masezerano y'uyu musore. Ese ubundi uyu musore ni muntu ki? Uretse kandi Azizi Kulanya Basane turi bukomeze kugenda tugarukaho. Turaza guca kuwitwa Mitima Isaac. Uyu nguyu yaje kubona indi kipe cyangwa se Mitima Isaac ikipe ya Rayon Sport yaje kumugurisha. Uretse kandi Mitima Isaac turaza guca muri ikipe ya Rayon Sport tureba byinshi. Ni ikipe ikomeje kugenda itegura match igomba kuyihuza n'Amagaju. Turakomeza kugenda tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Si ibyo gusa ariko turaza guca muri Rayon Sport Women Football Club yatakazaga match ya kabiri kuri uyu munsi. Ubwo twizere ko mumeze neza. Umuntu wese wakoze subscribe agakora no kunzogera, reka nkubwire ko uri umuntu wo kubahwa. Ushaka kubana natwe muri group yacu ya WhatsApp wayandikira kuri 0788466591. Ariko kandi ushaka no kuba muri fan club yitwa Rayon Twifuza ifite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima, wanyandikira kuri 0788466591. Ushaka no kwamamaza ibikorwa byawe ushobora kunyandikira kuri iyo nimero. Ariko kandi nkuko nkomeze kugenda mbibabwira, dufite group yitwa Rayon yacu. Umuntu wakwifuza kujya muri group ya Rayon yacu rwose ahawe ikaze. Ya amakuru yacu reka tuhere mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Kuri uyu mugoroba Azizi Kulanya Basane, uyu akaba ari umusore w'umunyakameruni, akaba ari umwe mu basore basinye ekipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu ngo yaje kwibagiza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport uwitwa Will Esombe Leandre Onana, uherutse kuva mu ikipe ya Simba Sport Club yerekeza mu ikipe bita El Hilal Benghazi yo mu gihugu cya Libya. Uyu musore Azizi Kulanya Basane akaba ari umusore w'umuwinga. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kubona yuko wing imwe kabisa icaho umusore w'umukongomani, uyu nguyu akaba ari umusore bita Prince Elanga Ekanga, akaba ari navuga ko ari wing ikipe ya Rayon Sport ifite ikomeye cyane kuri ubu ngubu. Rero uyu musore mugufi ni umusore mugufi ari kugenda kabisa, umusore ngo uzi umupira byo ku rwego rwo hejuru nkuko Robertinho yakomeje kugenda bitangaza ati kabisa ati ubundi uyu niwe nifuzaga. Azizi Kulanya Basane uyu nguyu akaba yaje gusinyira ekipe ya Rayon Sport, ayisinyira igihe cy'imyaka 2. ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko rero nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ifite witwa Elanga Ekanga uzaza uca ku ruhande rumwe, byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport yasibona n'undi mu winga uzaza uca ku rundi ruhande. Ubwo umuntu bita Haruna Niyonzima, umuntu bita Iragwa Haji ndetse n'abandi bantu batandukanye bakomeza kugenda baca ku mpande kabisa, bigiye komeza kugenda bikomera. Akaba ari umusore utagira ibikabyo kabisa, ari umusore ubona ko ucisha make cyane, umusore ukomeza kugenda avuga ati ngiye icyonzi cyo kabisa umupira nzawukina. Ni umusore umugabo bita Robertinho akimubona mu nzove yase avuga ati ubundi mwakabaye muhita mujya kumusinyisha, kubera ko yabonaga ko ngo ari umukinnyi ushoboye cyane. Akaba ari umusore kabisa Robertinho yashimye akimubona. Bitandukanye n'abandi basore bagiye batandukanye b'Abanyasenegal bari muri ikipe ya Rayon Sport, harimo uwitwa Falinganye ndetse na mugenzi bita Dianye, umwe n'umudefenseri undi n'umwataka. Abangaba bombi baje gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Ariko kandi umutoza Robertinho nkuko byakomeje kugenda bitangazwa, nuko umutoza bita Robertinho yakomeje kugenda ashima uwitwa Dianye. Uyu nguyu akaba ari umudefenseri. Nyuma yo gushima Dianye rero bavuga yuko uwitwa Falinganye ubundi atari gusinya muri ekipe ya Rayon Sport, ariko kubera ko ekipe ya Rayon Sport yifuzaga umudefenseri kandi manager wabo basore akaba ari umwe, yakomeje kugenda avuga ati nimudasinyisha na n'uyu Falinganye ntago ndi ubahe Dianye. Biza gutuma rero afata icyemezo umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport muri rusange baza gusinyisha uwitwa Falinganye, nubwo kugeza kuri ubu ngubu ataribona mu ikipe ya Rayon Sport kubera ko witwa Charles Bare akomeje kugenda amukinana.
byumvikane ko rero ekipe ya Rayon Sport rero uyu we Robertinho ntabwo yigeze amushidikanya akimubona yahise avuga ati mujye kumusinyisha rwose uyu musore arashoboye. Ubwo byumvikane ko kuba ekipe ya Rayon Sport yarasinyishije uyu musore Dianye nuko bugeri bizi neza ko uwitwa Mitima Isaac ari mu nzira agenda. Ni mu gihe ariko kandi ekipe ya Rayon Sport ifite umwana muto cyane yakuye mu ikipe yatsinda batsinda, akaba ari umudefenseur, nubwo mvuga ngo umwana muto, ni umudefenseur ufite igihagararo, umwe mu badefenseur kabisa bavuye gukora test ni Burayi. Byumvikane ko umudefenseur wavuye mu cyiciro cya kabiri ajya gukora test Burayi ariko birangira nyine mutsinze agaruka mu Rwanda ahita asinyira ekipe ya Rayon Sport. Ni kimwe n'umuzamu wa Etoile de l'Est kugeza kuri ubu ngubu nawe uri mu ikipe ya Rayon Sport wavuye gukora test i Burayi byanze ahita aza mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko kuri ikipe ya Rayon Sport ifite umuzamu abantu benshi bemeza ko ari umuzamu mwiza, nubwo Etoile de l'Est yamanutse ari umuzamu wayifatiraga, ariko abantu benshi bakomeza kugenda bemeza ko uyu muzamu igihe akomeza kugenda yitwara neza yaba afite amahirwe menshi cyane yo gukina kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikomeze kugenda ireba uburyo yashaka uburyo nyine yakongera abanyamahanga bagomba kugaragara kuri fede match, kubera ko ikipe ya Rayon Sport nko mukino iheruka gukina n'ikipe ya Marine yari ifite abanyamahanga bagera kuri babiri b'abazamu. Byumvikane ko yari ifite umurundi bita Patient, ni mu gihe kandi yari ifite Kadim Diaye w'umunyasenegal. Ahangaha rero abantu bakabona yuko imibare y'umutoza Robertinho ikomeza kugenda ipfa cyane cyane ku ruhande rw'umuzamu, akaba ariho rero abakunzi b'ikipe ya Sport bakomeje kugenda bishima bavuga ati byibuze ubwo tubonye umuzamu w'umunyarwanda biroroshye kuko bigiye gutuma byibuze umwe mu bakinnyi cyangwa se bamwe mu bakinnyi babaga bari hanze bagiye kujya bagaragara byibuze kuri fede match, bakaba bafasha ikipe ya Sport igihe byananiranye, kuko byakomeje kugenda bigaragara ko witwa Ishimwe Fiston byakomeje kugenda byanga, ariko kandi kubona umusimbura bikomeza kugenda bigorana. Reka tuve kuri Falinganya wamaze gusinyira tuve kuri uyu mukinnyi bita Aziz Kulanya wamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport, twerekeze ku mudefenseur bita Mitima Isaac. Mitima Isaac ni umudefenseur utarigeze ukinira ekipe ya Rayon Sport muri iyi kuvisezo yatangira yaba n'imikino ya gishuti. Ni umusore utarigeze witabira n'imyitozo, byumvikane ko agiye nta myitozo myinshi afite. Uyu Mitima Isaac rero akaba arakomeza kugenda yishyuza ekipe ya Rayon Sport amafaranga yari mufitiye, akomeza kugenda avuga yuko rwose ekipe ya Rayon Sport nitamuha amafaranga mufitiye atari tayari kuba yaza mu myitozo mu Nzove. Ni mu gihe kandi makuru akomeza kugenda avuga ko uyu musore akomeza kugenda dealinga n'ikipe yo muri Saudi Arabia kugira ngo abe yajya kuyikinira ekipe ya Sport. Nibiyo kipe gushaka wowe uzaza twumvikane uduharire ibyerekenye n'amafaranga recruitment ndetse n'imishahara twari tugufitiye, maze ubundi wowe ugende ekipe itwongere amafaranga make. Amakuru akomeza kugenda agera kuri rero yacu nuko ekipe ya Sport yaje kongerwa agera kuri miliyoni 11 mu gihe cy'umwaka umwe. Uyu musore yarasigaje maze ajya gusinya umwaka umwe muri Saudi Arabia. Byumvikane ko rero Mitima Isaac ni umwe mu bakinnyi navuga ko yaramaze gukina imyaka igera kuri 3 muri ikipe ya Rayon Sport, ari umwe mu bakinnyi kabisa. Umwaka ushize yari umukinnyi ubanza, mu nubwo umwaka wa mbere bitigeze bimworohera kuba yabasha kumenera muri defense y'ikipe ya Rayon Sport. Yari umukinnyi w'umusimbura, ariko ikipe ya Rayon Sport ijya kugira gutya imwongeza undi mwaka nyuma yuko umwaka wa mbere urangiye. Uyu musore yaje gukina indi saison yitwara neza, ekipe ya Rayon Sport itimwongeza imyaka 2. Byumvikane ko Mitima Isaac rero akaba ari umusore wari umaze gukina imyaka igera kuri 3 muri ikipe ya Rayon Sport, gusa ku mwaka we wa nyuma uyu musore akaba agiye kwerekeza muri Saudi Arabia nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho. Reka tuve ku musore bita Mitima Isaac twerekeze ku ikipe y'abari n'abategarugori kuri uyu munsi yakinaga n'ikipe bita Kenya Police Bullets, akaba ari ikipe yo mu gihugu cya Kenya. Byumvikane ko nayo ikipe y'abari n'abategarugori yaje gutsinda ikipe ya Sport igitego kimwe cyabonetse ku munota wa 4 kuri penalty, maze ikipe iza kukiryamaho biza kurangira ari igitego kimwe ku busa, maze ikipe ya Sport ibitsinzwe match ya kabiri nyuma yo gutsindwa n'ikipe bita CBA yitsinze ibitego bigera kuri 3-2. Ekipe ya Sport ibitakaje match ya kabiri.
byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutakaza match ya kabiri icyizere cyo kuguma muri iri rushanwa cyangwa se icyizere cyo kuzakina imikino ya Champions League ku mugabane wa Afrika uko banza guca nyine muri iyi mikino ya Sekafa ubundi amakipe yitwaye neza akaba ari yahagararira aka karere mu mikino ya Champions League. Ikipe ya Rayon Sport rero ikaba itabashe kwitwara neza mu mikino igera kuri 2 byumvikane ko icyizere cy'uko ikipe ya Rayon Sport Women Football Club ishobora kuzahagararira aka karere mu mikino ya Champions League kabisa bigoranye cyane, ariko ni ikigaragaza ko shampiyona y'u Rwanda y'abari n'abategarugori iracyari hasi ugereranyije n'andi makipe kabisa. Amakipe akomeza kugenda atsinda ikipe ya Rayon Sport, navuga ko ariko ikipe yatsinze ikipe ya Rayon Sport ikipe yo muri Ethiopia kuri uyu munsi yaje kunyagira indi kipe ibitego bigera kuri 5. Ni ikipe ikomeye cyane, byumvikane ko batsinze ikipe ya Rayon Sport ibitego 3-2 ntago ari ibintu byayigwiririye, akaba ari ikipe ikomeye cyane. Rayon Sport Women Football Club itakaje match ya kabiri amahirwe yo gukina imikino nyafurika ya CAF Champions League akaba akomeje kugenda agabanuka. Ni mu gikipe ya Simba Sport Club ari imwe mu makipe ya Women Football Club ariko ari imwe mu makipe akomeje kugenda yitwara neza muri iyi Sekafa. Makipe rero byumvikane ko agiye atandukanye akaba yarakomeje kugenda yibonera amanota. Byumvikane ko nyine ni irushanwa navuga ko rikiri hasi naryo amarushanwa y'abari n'abategarugori ku mugabane wa Afrika n'amarushanwa ataratera imbere cyane, ari nayo mpamvu nyine usanga no mu bihugu izi shampiyona z'abari n'abategarugori zidakomeza kugenda zishyirwamo imbaraga cyangwa se zidakomeza kugenda zihabwa agaciro cyane. Reka tuve kuri iyi kipe ya Rayon Sport Women Football Club twerekeze kuri ikipe ya Rayon Sport Football Club. Iyi ngiyi akaba ari ikipe yiteguye umukino ugomba kuyoza n'ikipe y'Amagaju kuri uyu wa gatanu, akaba ari umukino wa shampiyona nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Umukino ubanza ikipe ya Rayon Sport yawutakaje aho yanganyije n'ikipe ya Marine igitego 1-1. Abantu benshi ntago bigeze babyishimira, bakomeje kugenda bagaruka kuri Robertinho, bakomeza kugenda bavuga ko Robertinho rwose yakagombye kuba byibuze kuri Pantushe yarafiteho umuzamu umwe w'umunyamahanga, ubundi akaba afite wenda umujinioro, ubundi kugira ngo bize kumworohereza imibare aze kuba afite Adama cyangwa Paplay. Ariko kandi nuko Robertinho yakomeje kugenda abigarukaho mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma yuko amaze gukina uyu mukino, yakomeje kugenda avuga yuko umubare w'abanyamahanga wakomeje kugenda umugora cyane. Ekipe ya Rayon Sport byumvikane ko yasinyishije undi munyamahanga, umuzamu umwe w'umunyamahanga akaba afite amahirwe make yo kujya agaragara. Ubwo no kuvuga ngo rero witwa Charles Paré nawe amahirwe yashobora kuba make nyuma yo kumubanzamo ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Marine, aho kugira ngo ahubwo yatake ikipe ya Marine akajya yataka ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko witwa Charles Paré rwose amahirwe yo kugira ngo azongere kuboneka kuri fed match ari ibintu bikomeye cyane, kubera ko Robertinho yageze afata icyemezo aravuga ati aho kugira ngo nkomeze kureba Charles Paré akomeza kugenda byina hari imbere, reka mashyire umuwinga. Ibi byaze gutuma uwitwa Prince Elanga Ekanga afata ajya gukina kuri pointe, maze ekipe ya Rayon Sport yinjizamo uwitwa Ilagwa Haji agihita ajya kuri wingi imwe. Byumvikane ko ariko kandi nanone uwitwa Majaliwa yaje kuva mu kibuga, Majaliwa Aruna Musa yaje gusimburwa na Aruna Niyonzima. Abantu bavuga bati kabisa ahangaha umunyamahanga ubundi akwiye kugusimburwa n'undi munyamahanga. Nibyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagarukagaho. Ni match yari mbi cyane rwose, match itarakinwe nyine ubona ko nyine ikipe ya Rayon Sport ikomveka. Wenda tuvuge ngo ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe cyangwa se yanganyije, ariko byibuze yakreye uburyo bwinshi cyangwa se yakinye neza. Ni ikipe ya Rayon Sport yakinye nabi cyane. Abasore bitwa Babugingo Hakimu bari hasi cyane, n'abandi bagiye batandukanye kabisa. Byakomeza kugenda bigaragara ko ikipe ya Rayon Sport ntabwo iri mu bihe byayo. Ikipe ya Rayon Sport iraza kuba ikina n'Amagaju. Ese ikipe ya Rayon Sport iraza gutsinda Amagaju? N'Amagaju yakomeza kugenda yiyubaka, yakira abakinnyi benshi, abavuye mu makipe nka Muhazi, abandi bavuye muri shampiyona y'Abarundi bakomeje kugenda bururukira mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu ikipe y'Amagaju. Ahanga rero ikipe y'Amagaju angira ngo murabizi ko shampiyona yashize muri Fazare ekipe ya Rayon Sport n'ubundi yananiwe gutsinda Amagaju, biza kurangira binganyije igitego kimwe ku binganyije ubusa ku busa.
ni umukino kwinjira bizaba ari ibihumbi 3, ahasigaye hose umukino kazaba ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha y'isa 9 kuri KPS cyangwa se Kigali Pele Stadium. Twizere ko mukomeza kugenda mukanda subscribe abone mugakora no kunzogera kuko update zose zigezweho n'ahandi uzazuzikurikira atari kuri rero yacu. Ahangaha tuganira ku ikipe ya Rayon Sport. Reka rero tubashimire mwe mwese mwakomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe namwe 5 kuri 5. Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha, ariko by'umwihariko wowe ureba ariko kanakora kuri subscribe. Imana iguha umugisha. Ciao ciao.